nyimi hu se ya Ghana de ya okoka bibi se CIS democracy ye kebma min kebi ni chese de bia de betim bia no e wo se wo ba utu obesi wo se megu oni na busu hu fin en na sifo na fin ni e dan sa na brofo ne o mo sa na mo tire yen se democracy tie na o mo di democracy ne ko ba yen kebma min kebi ni ko ba yen no ultimi na television so any president atem entity president entity the whole Ghana say me who is it there ase wona who Ghana ani a show na say Jimmy TV station ni Jimmy radio station ni Jimmy phone gu sa ayo no onua FM ho no ani a show na who Jimmy sa me see from A to Z mu onua FM ho na mu ye Jimmy fo mu ye muwa mun masifo na me see say ma me no be kana ho kwa de ma me no de mo on de bia obepro ni fa bepro minimo bia de Captain Smart yi wa nya nru sa enso ye nu bi kan ama ne fa abepro entimu de munya na chi abua opo je wotu bo na bonu kwa no ne hu nyina hise de odina kire se na ne gine se woni mu a je wotu bo ababo no osi enye ne yese de odina kire se wani gine mo de munya kire ho na mo trans na mo nhise se akon na wote abotire na obi di se nkwasi asem ni amumuyesem wei na osi more fire kwasia se basabasa si na kunsia wodan bi awasi wo yepade bi awaye no eje ekohye nyina mu da mun kakai Liberia ne Rwanda ne Sierra Leone ani ade se wodan be ka wo de tra hona pre se wo ye wo so ye wo na wo so dwi oman no ho na se mu de musimu pen oman ni yedie ye de pese oman ni jetom ye de pese oman ni sai etie de ye ken na ye nkwase asem eti mu ko support wo no mu ni more fire na ti na se eje to Ghana wo dwa pade na wo eje to mu no ka hu se ebi ebekan yesi ukoto sabo bi da unu yaso a ka tire ne se sore yeso enka se sore ne so enti de wo ye no e wose yi na sore o man Ghana ni e ka se tie no sa de wo ye no e bokro tribal politics e bo man tribal debate e se o man na mu bie mo no a me see Mahama status and kwase sem we na Mahama status and Jimmy sem we na se atimfo sakawa community we sorry no so be kika ne bo so asem ana mbe ka fo tia na no de wam ana fi no ma biem adan boni ban atimfo boni ban mu ye boni esa ade ntia boni aye ye ko ka mo se atimfo pe manso ye mpe manso na mum boni aye ana obaye oya de mo obi na se nipa na anyiwa ya eya na me bra ho se papa we eyi na kuma mu ne pe so be bo o man Ghana ne nipa bi ka mu ho bo mu se ye de power ye penti power sika ye penti edian pa na wo presidency ni mu a wo be dia die mfiri nwotwe na sila wonam na uken kwasiasem ete egu atimfo so edian pa na obabiem edian sika be mpa na obabiem Mahama edian pa se wo se odwen o manga na ho ampa na enya bro na yewa eye nipa bonesem na power to me na ope se wo be se sika no wo se fo misika no wo be se ne nyina enso awie no de ne be mu be ho yare sa wo se ne evensen abamba be so kosa ho yare mu see so double pay na wo jeje no mu di ni nyina be sa ho yare ni eduro na be bomu na mako from Captain Smart no ekosi se onua TV FM no onua TV station no eni se the whole media masifo na yare bonni ya eni eduro na be bomu because achimfo nyamboni bia na mbe twetwem kamako yare eni eduro na be bom mako
set atimfo mafoya set twapia na modi twimo se 24/7 sai kwase politics ni mugo so awai en kwase politics ni mugo so awai nka obia beka manyam yanka yama hama so betena ko yaso yenim se manfo mimi se manfo telephone an meye video kra da o time se me kase tiawo because minim se ye pani as at now me yina na me se me yew mak ayo ya because I was saying yew ya bremu uko gina simple so atimfo uko gina ha atimfo we go gina ha atimfo say na politics bi na no ka say anyhow say na politics say nyama hama na be di san kwa atamansi na do ba he no yes san kwa say politics ni bi na nyawuwa anamu fisi ye timi ka say sabe yi esremfo ye timi ka bia na ye betime ka na ye tete yen ye wu yen ya anya yen ye nye mfiri duam enye tutufo na wu yen ye ma me tete yen ye fre kurase enti ye nyiwo mpanifom enti ye nyimi se ukomi kromu a me ma me soa me soa sesia me soa ku wo ye sramuni me soa niku wo ye sramuni enam ne so ana ne madu ba madure edu ba bi mu odin no papa ne ku ejira machi etimi ne ba bi ni esramfo atem da wo ye nodna etimi mi se makura ase esramfo ho anwonafo ho enfantefo ho sebe mbebefo ho how come se mabaye program na me di ebia esramfo ebe se me di o matamsa na ma ya den manya film sikanti ara den na mu de mu so de mo se achimfo de die brachimam na be kwa siasa no na onu okatache frifa no sa jimini frifa bua no su bie na no anda bia achim saka wa 419 achim saka wa wuni ne osip emua achim munni ne musinom munni musinom atete antete mu ye no na mudi mani bra ba so aban so abua bi ma emua bi ma se muslim bobra pa de hwamu a kanya se mo na ma ngudi san kwase asem no kwaku otimba be na ba telephone si abegye tv so se obedi san kwase asem we